no toɓɓere sakkitoror nden ɗo ma hiya subul ko honɗum woni laawi ɗin taway ɗi se rewriɗi en daɗay ɗi fitnaji ɗo tabiu awwalan ko taqwallahi azza wa jalla hulugol allah wallahi si goɗɗo huuli allah o daɗay fitna o dandi kadi yimɓe ɓen fitna makko o man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja hulugol allah noon en global kono andirɗa noon siɗa rewde ɗo e laawol ka bulle waɗi a geray toutes les possibilités fihita yuwo ko wano noon kadi ko ya geru alhaaliji julɓe ɓen fop e alhaaliji allah subahana wa taala e alhaaliji nelaɗo ko yamira kon fop waɗa no hulirɗa noon ta yuwo har a gerade hay gotum morti ɗum ɗo won lasli kulal anni ka bulle woɗɗa hulta yuwo ɗo kadi règle ji allah ɗi hududallah ko ya geru hara hay gotum a memani ɗum woni awwal saniyan ko honɗum addu'a toragol allah yo allah dandu ɗum fitnaji ɗin e yinela allah sallah sallam haray hiɓe heewi du'agol yo allah subahana taala danduɓe fitna e alhaaliji muɗum ɗi fof en jangi ɗum non ɗon haray fitna gurdam fitna mayde fitna qabru fitna lahira yo allah dandu on tigui ɗum ɗon ɗum fof no fof hadisaji harayno ka hisnul muslim en tawa toon ɗin du'aji ɗon ma ka azkaru sabah wal masa ma ɗi zicruji wolteɗi bimɓe kikkiɗe ma azkaru naw ma nde wonde ɗiɗa fof haray hiɗi windi donc haray si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honɗum wallitorten ko assabre muñal puisque attention no woodi fitnaji ɗo ɗen wolal ne allah sallah sallam ɓe joppinoke fitna global ko arata e julɓe ɓen ɓe noddina sahabaɓe ɓe waajiɓe ɓe maki fittanun ka qita illaylil muslim fitnaji no ara hiɗi wawi wasi ko dolle niɓol woni ko arata hibbo yimɓe ɓen sifa ko fewni kon hande yaahe tawa hande wallahi nokkel go sa yeehi hiɗa huuli weegol ko a julɗo enen ɗo wallahi hiɗen e jaam so on andu hande ko julɓe wona waɗede ka wiyete bourma ɗon goɗɗo hara mo wuuri selli ken mo reeni mayde makko o ɓorne pinere sansi waɗe o wujja andis ko kona kiri goɗɗo no waɗe pinere kona o wujju ka to noon fii tun ko a julɗo fii ko a julɗo petɓe sunna on tigui ha o maaya ma sonnajo o ƴette o luuɓe fii mo tiggi ha o maaya ko enen ɗo woni e jang tawi en andana ɓen yimɓe luttuɓe to wallahi no woodi tampiɗuɓe l'islam ni ko molana ɓen haray ino haton jini ka du'anoɗen ɓen ino haton jini ka andanen ɓen donc haray julɗo on wallahi en général hino tampi hay enen ɗo en hettaki puisque si woni leydi a wattano faroɗa no wiyama tiggagol ngol ɗo sa fottama a tiggi suumi yeeso ngon aɗa tel andi hay ɗon ala jam ko woni ko haɗi ɗum Moussa en ha par ce que enen iman on fora a faami si goɗɗo weytiɗo bimbi ƴetti bireɗowal ngal demi métre loowi beer ha ɗum anni ke ñaami hawi kot o kotti mo habbi fende mo yawgolɗa tun kadi pooɗa mbuuɗi yalta ha aki on e l'islam sina allah falle walliti tun tigui tigui on o kara han l'islam ñiɓirta on faami donc garay ɗin piiji ko wattante ɗiila ɓaano allah ɗi fof ñeñini haari jooɗi ke ɗum ayata ɗo hay gooto hulɗo nawnare ko nde tiɗɗano bon yew ka médecin de famille a faami ɗo waren jooni ayata nawnɗo fayda no ñawdo ko yaɗa ñawdade fiita nawno ko sakki 2 semaines ma sakki in année yewgo waɗa bila wiya bon mi ndaara o santé ono ɗum fewdori par ce que ɗum wayrama dartede a faami ko ndargol santé wingi régula nayo nawno few heege kal har nelaɗo makino sallah sallam nahnu qawmun la naakulu hatta na juwa minen komin yimɓe ko nde min weela wasi min ñaama min laa nahnu qawmun naakulu fi sabah wa fi nahar wa fi lmasa minen komin yimɓe min ñaama e bimɓe ñaama kikiɗe ko atakugol fiita heege ar fof hakkude donc haray sifa ɗin piiji fof no hawni moƴƴa ɓe signaliɗan ɗo laabu waktu o yoni fil haqiqa haray mantoɗen ɗeɗo toɓɓe tati ka wallitorgol fi daɗugol fitna awwalan hulgol allah ɗimmum ɗum muñal tammum ɗum du'agol no lutti toon piiji 6 wallitorteɗi kono ko ɗiɗo ɓuuri wonde principal hulgol allah sowno fof du'agol du'ano hoore mum e ɓeygure mum nden yilti kadi muñño on faami surtout noon probléme ji ɗin ka jooɗi haray mo kala koyo du'o ko rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina ɓurata yiyata allah min torkema nde ɓeygure amen okkumen e maɓɓe ko wiyete kon jam hayra waafiya tan danda men fitna ko ɗum woni ɓurata yun
ko tawsi mi ɓe nga hara mo welanmi hara waɗa bêtise jitami e mo to mo mettitanmi pay ko yankoye taw koye welanmi hara koye waɗa probléme jitami eɓe tumɓe mettitanmi ɗum fof wiyete ɓurrata ayun wa jaalna lil muttaqina imaman waɗa men yeesoɓe ka huluɓe ma ayi aya jeɗen no yiitide ko na yewtede ɗo kon وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من الفتن ونجي أهلينا وجميع أسرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين